Allah'a şükür kelip jettik bit biz. Ufağa. Ne İlvir turbada kozlar pişirem, puluflar pişirem keligiz degeç. Hoşu kelmedik indi. Rahmat içine ya mı? Mesela hazırlıysan? Puluf. Молодец, молодец. Kütüğümüz barıtık şuna şaragana geldik. Hazırlap koyan al уже. Dostlar bilen keldik hali. Ağidil. Ağidil boyun bu. Elbet abzay. Ağidil boyu iyi. Прикольно было? Когда плавают. Ну, Потрогаем водичку давай. давай, давай, кіріп қара, жылы мı yok mu? Haydi kіребіз. Башқұртстанда еребіз. Қаварды. Жан достым Радик Юльяқшинның ауылына кіріп барабыз. Грей. Элвин Грей. Gittik dostlar. Amandağı xalık. Amandağı motorluk. Kelip jettik biz. Bu ne diyor Elvir? Zilin. Yılgası. Barsa da bek joylu, bek aybet. Şunday motor yol etemiz. Bütün Türkiye'lerinde şitte tırsın. Boralmağaç. Neyse deyip aytırga da bilmeyim indi. Bek motor. Oqtay. Мәшай turvada gürülüp qoz qoynab o'tiradi. Qozmi, o'rdakmi bu? Qoz. Qoz. Oh, Rizapa вообще шеп. Вот шеп bu, вот шеп bu. Dostlar, neşekkine aytsang da Башқұртстан dedi. Грей, управлять шул. Вот. Элвин Грей рулит Башқұртстанда барыбыз. Kitüleri şunday ağır. Yol etken жерден. Міне, бұға бұғадай ауыл yok ise. Әншік мақсұрлық, мұндай рахатлық, мұндай жағылық әйтіп біттіргесіз.